ما بفهم تكبير تابر التوت أو دابل تمين فعل عسين مسجد أمي إبر مسجد عسين لفن الراس الصوزنا خفلا ما أستاذك إن بفهم إنه سمتن أستاذك إن أستاذك إن قرأ والتجي ما بفهم إنه سمتن تكبير تكبير أستاذك إن قرأ والتجي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أحييكم بتحية الإسلام الخالدة رمزاء آمان وعنوان السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته duraan dursee afeerraa masgiida keessan kana keessatti na afeeruu keessanii fi muhaadaraan tun akka milkooytu warra taasise suheybin hangafee cufa keessanuu jazaakumullahu khayran wa baarakallahu fiikum wa rafa'a allahu qadrakum min isiniin jechuu fadha lubbuu teessanumaafumee takbirtaa takka dhageessisa akkas jechaati ahbaabi fillah isin jidduu keessatti argamuu qiyyatti wallaahi gammachuutu tuutunnatti dhaggeeffama khaniin ushururuu isiniin goone wallaahi takkaa dardara akkanatti hedduu kanaboo agaree hin beekun sin jaaboo mal jettaboo rabbii jira garuu cufni keessanuu wandalaaxeedha malee akkasuma miti jaasanirraa miskiinti jilalbo allah كيف نستقبل رمضان أكملت جاء رمضان سمنا جت قرصتين جاء رمضان أكاتن اتسمنو أحبابي في الله لبوتين يقرأشوا راني سمجوا كمنا جاء رمضان خيسا يو نجواتو انجفتا حالتهن راوتو فيني لبوتين يقرأشوا راني جاء رمضان سمن أكا شريك قرقوداتي تلبو تينيا هرغو قمنا شريك قرقوداني بيتني نما لما بزنس خوجد لغو يرو ميشا تكنكتن ميشا سنغتي اتنكني بيغن اوتيل إسا ولين كريفتن اوتيل سميكا كريفتني غويا سنقيس ميكا باسني وللرد أبتن أكنت تبر waan akkana baasni akkana ta'uu hin qabdu turte je'eeti irra dhaabbatalal akkasumatti irra dhaabbachuu qabas nutis lubbuu teenya yoo akkasitti qorqodummaadhaan isii hin herreeyne wallaahi san khasaaradha lubbuu teenya tana wanni herraguu qabnuuni jechu herraguu qabna isii tan jecha dubbattu cufattu hojii takka yeroo hojjetti isintu ustaaz irraa nafuusi si'aafina godhani salaamu alaykum nama guddaan nu jidduu jiraami namni rabbiin sodaatu ammarraa sagalee keessan dhaaba takka kaadimman dabalatee daawaa dhageeffachuuf asteen waan ta'eef bakkuma sitti toleen gadi taa'e kaadimman waliinuu takkaa gadi taa'e mee gadi taa'e hundi keetu jechuudha bakkuma jirtu lammata bilbila hiriyyaan kee tokko yoo si waraabe ni gaha irraa fudhatta ammaas sooshaal miidiyaa irraa fudhachuu ni dandeettanii akkasi kanaaf callisaan ustaaza dhageeffadha kanaaf sagalee dhumaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu aya ahbaabi akkuma jechaa jirru lubbuu teenya tana qorachuudhaani ji'a ramadaanaa simachuu qabna Allahaanis jalla jalaaluhu kitaaba isaa fuulduraa fi booddeedhaan baaxilli kan itti hin jirre yeroo dubbatu lubbuun tun bakka saditti qoodamtii je lubbuu al-ammaaratu bisuu taana ammoo lawwaamaa fi tasadaffaadhaa xumaaniinaa tataate irraa hi dubbate nu cufaatu tasadaffaa tana warra xumaaniinaati irraa rabbi nu haa godhu ammaaratu bisuu tanarraa yeroo dubbatu waqaala jalla thanaa'u arraba nabi yuusuf irratti je alayhi salaam
إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم لبنتني آمرا هنجن لال أمارة جلنتي إسين نما أججون إسي وسن الراتبات يو ربي الرحمة قد إف مليجي صلاة تراويتين صلاة جتة يو من الراغبات صاحبوني خيبر أجتي بر بنا لغو جراني إسا وجي ديمتي ما بنا هندوين جتة سدورة دابتي أكمي إسي غوتريات أبو unnootiin agartuuboo yeroo ramadaanaa tana boo shamara cufaatuutu bahaa ta'atis talaallate takka numa jirtiiti mee karaa isii maa hin deemnee jetteetiti si dura dhaabbatti khayrii takkaan hojjedhaa yoo jette isiin si dura dhaabbatti jallina malee itti sin ajajju yoo rabbiin rahmata godheef malee je war rabbiin rahmata godheef irraa rabbiin waa taasisu qur'aanaan qara'aa jettee yoo fuute isiin si dura dhaabbatti odoo nama qur'aana qara'uu mataa dhiiraatiin sin ja'a namni sa'aa hin lalle ni jira moo hin jiru sa'aa laltaa ni bar awoomaa sa'aa lalta yeroo tiktaak keessa jirtu sa'aa hin laltuti awoo dhugatti haalli keenya akkasii miti yoo jette kijibdee jirta dhiirriin kijibu sa'aa lallataa bar si dura dhaabbatti isin jallootana jechu shayxaanarra bar nafsiyyaa teenya tanaatuutu hamtuudha bar yeroo hammeenya isii agaree shayxaanni irratti si dhufu yeroo san daaraa si godhan ta duraa tana ta lammadaa ammoo lawwaamaadha ta abbaa komattu lubbuun tun lubbuu kabajaa qabdu yoo khayrii dalayde maaliifi hin heddummeeffannee jettiin yoo sharrii dalayde odoo masgiida deddeebituuti sharrii kanaa hojjettaa jettiin yoo arraan tana qarshi 10 sadaqate aboo ati akkamitti qarshi 10 sadaqatta Allahan jalla jalaalu ha akkana tolositti oolemo maa dhibba hin goone jettiin yoo dhibba godhees hin dhiistuuni bar aboo maaliif 500 hin goone yoo 500 godhees maaliif 1000 goone jettiin yoo hamtuu hojjetees akkamitti waan akkanaa gooti boo sirraa bareedaa keessa ji'a bareedaa kana keessa oduu jirrimu hin dhiistuun itti kakate rabbiin illeen laa uqsimu biyawmil qiyaamah ولا أقسم بالنفس اللوامة أي أقسم بالنفس اللوامة قيا قدوا سنتين قغداجي إيغانا لبو أفزيقال تتنتين قغداجي إمام أبي سعيد حسن ابن يسار البصري طيب الله ثراه نما مؤمنا هن أغر توجي خلبو إسا زيقالو ملي يو دبتيس مالي فين ججخنا دبت ديرو جالل نمات بربادي مالك أكنا خنني فيمو جالل رحيم الرحمن بربادي جئت وفهر رجي يو نياتا اللي نياتا خنا مالي في نياتا جئت تي أفزيقال إبادة ربي اتقلومو خراب راديمو في أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه ملجي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا لبو وانتي سنهر رجا برفول ربي درد أبتني أدوهن هر رجم نيجي namni lubbuu isaa arraan tana addunyaa tana keessatti of herrege guyyaa qiyaamaadhaa herregamuun san irratti laaffattii je aboo warra guyyaa san isaanirra laaffatte rabbiin waa taasisu akka shariika qorqodaatitti lubbuu ofii tana herreguudha gaafa tokko aalimticha guddaa imaam abuu haatim muhammad ibn hibbaan albusti طيب الله ثراء كتابة وقبة الثقات أمة أمنا ما خجابه أتش خيستي زاهد جتتكو في دي توبة ابن السمة خجام تكو رحمة الله عليه رحمة واسعة عالم تجخن زاهد تجخني لبو إساتا ايتي أحبابي في الله أفهرغي يرو إفهرغو أمتني إسا أمت جهاتم تهود إف أغر أمت جهاتم من تنغيت يرو ججيرو أمتني غيا ميكا يفقوي ساقف لبسدي في جهاتمي بارك الله فيكم يرو أفهرغو أمتني ميكا تاتي ججودا أمت جهاتم من تنغيا يرو ججيرو غياكم ديدمي تكافي إبسا قلوفتي غافا دراتوكو أنيس غا أكسو هي بتجباتو بادو حسابتي قطي قوتا كنو من بيخ أنيسا وماهم بيخو جابو سوهيب أبو سوهيب تاكا إسا تاكا إرتو تاكا ربي تاكا نبو وربي جيرو سلاني قبتا بربور چيچو فاسا قيت
Ani mbaasu jaaboo ispoortiin godha jaabar. Aboo guyyaa kum diidamii takkaa fi 900 taate kaalkuleet godhin sinjaa rabbi siira. Yeroo kana yaa waylaa je'e yaa badiitii. Guyyaa tokko keessatti yooniin dilii takko hojjadhe dilii kum diidamii takkaa fi 900 rabbii kiyya qunnama. Mee yaa lubbuu maaltu sii mala guyyaa keessatti yoo dilii kum takka hojjatte hoo je'eetiti yeroo iyyu lubbuun isaa keessaa baatee lafa dhayu. Jarri dhufee yeroo qabatuun lubbuun isaa keessaa baate eeganaa lallabinsa samii keessaa dhagayan. Yaa lubbuu bareedduu gama firdawsal a'laa fiidu yaa lubbuu bareedduu gama firdawsal a'laa fiidu tajettu dhageenii maal jettan bo awoo ma'anaa tana laaltee herraggii akkanaa lubbuu ta'e herraydee bo guyyaa tokko keessatti yooniin dilii takko hojjadhe dilii kum diidamii takkaa fi 900 آية ماليا يو دلين سنكم كدنتاته هو بالله عليك دلي ميك الرب كنا مفدم أكا شريكو قرقودا تتين سنجيبر قرقودا مالي في مال لكهم بي وتيلا سنيتو ترخجا إنو ماو خن أكون متجل جي لكجري فكاتا ملي نياتان اللي بريدان سني أكامي أسنو فيدا وللرد أبتا شريكني meeshaa sa'aata na fiduu hin qabnu akkasin lubbuu teenya yoo herregne warabbil ka'aba guyyaa qiyaamaa dura fiddiini waddunyaa wal aakhira milkiidha fiddiini waddunyaa wal aakhira siifi hortee teetuu rabbiin si haa milkisu akkasitti of herreguudha wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru namni milkaawe namuma lubbuu isaa of herrege taan ammoo nafsiyyaa xumaaniinaa taati يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي تجئن رب درجات النهاجس لبنتن لبو أجائبات لبو تسقبيتو تاتي لبو ولا لمرة بكم سفلت دلير ربي فأججم ما تفلت جارتي إسا والإنسريتك أدو الرجيس جروتي لكي تنملت جئتي والله جلاخ ليلي ربي إساتف دابتيتي ربي إسا لبو خدتون سنجا أبو يو فرشون أصبر جرات والله أن دردر مالك ننقبا فرشو لغون دندا إنو مبيرامتي أدي جرد لغسن دندا غرو أننا نملت ربي خيام في الأداجة فرشو سنتلكستين سنجا مالك حرامين نياچو نندندا خيساو زمن خيسا جرو حيان خيسا دبمي هشمان خيسا دبمي مكا أمنتيدين إرهدون ما نسأل الله السلامة والعافية ملك هواسا خيتنياتو أنمو أبدا وسقهن نملتو الربي خيام في لديت جت مالف نمني ربي أركته وهند أركته نمني إسد أبي أمو وهند أبين سنجا لبو أكناتي لبو ربي ولين حريرو إسيج إمتى لبو ربي مبوهرت أمة وستي خنا يولال تمال جاني بيتا أصل جرينو مجابر إغزابير فكر نوسنجان نتيس قرآن خيستي ودودي نجرتي بر مكان ربي جل جلال ربي مكان إسا ودودي تك الودود خنا مجال تججو غرو أمة وستي خنا يولال توردها خنا mal jechuudha sinjaan rabbiin ibiddana mana qaawwan akkanaa tana hinjaan tanaafi badii cufa keessaa uu dhiibbatan maaliif rabbiin keenya rabbii jaalalaati na'am rabbii jaalalaati garuu yoo badii dalaydee sin dhiisuqa shadiidul iqaabi sodaa isaan ibidda saniin qofa laalan sodaa ammoo namni rabbi beeku rabbi sodaatu bar sodaa boohartiitii bar sodaa filannootii bar sodaa filannoo nin danda'a godhu garuu hin fadhu waan inni isa jaaladhu jechaan wanta na dhiise waan inni isa sodaadhuuf sodaa boohartiiti aalimticha guddaa tokko hidhaa seeneetiti yeroo hidhaa naqaniini qur'aana kannaniif qur'aana akka dubbistu ja'aniini jarri kun miskiinaa jee zabanyaan kun silaa namii dhuufadhanii qur'aanuma kananarraa muruu qabanii barji masaakiina irra hedduun ilma nama silaa namii dhuufadhan qur'aana sanarraa hambisuu qabanii je
mee eesaanii isa miidhan dubare tanaan siin jee bara Allah waliin booharaka hunnooti dabdabbee isaa bareedduu milkiin takeessa jirtu fi diini wa duniyaa wal aakhira yoo feete qur'aana sani lubbuu san filatteen isinin jaa ahbaabii fillaa ji'a ramadaanaa gama rabbii deebi'uudhaani simachuu qabna tawbaanis sharxii qabdi dilii feete yoo hojjanne Allahan jalla jalaaluu nuu fidhiisa san dura oduun tawbaa isiniif hin himne yeroo takka sallu ala nabi lubbuun tuni yookaanuu zulmiin yookaanuu diliin sadiinun jaa rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadiisa isaa fi sahiil jaami wa fi silsila zulmiin dulaa zulmii rabbiin namaaf hin dhisne sun shirkiidha nami tokko shirkii hojjechaa yoo du'e Allahan jalla jalaaluhu isaaf hin dhiisu inna Allaha laa yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru maa duuna dhaalika liman yashaa Allahan nama isarratti qindeessaa du'eef hin dhiisu waan shirkii gad jiru ammoo abbaa fadheef ni dhiisaa ji yoo namni tokko shirkii hojjetee irra du'e akka amma muslimoonni garee masaakiina nama islaama ta'ee hin duuneef rabbi rahmata haa godhu biyyee irratti haa laaffisu tuni balaa xaateeti namni si dhagayu hin jiru adeero waggu dhibba takka miliyoona jedhu sii miti rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yoo jeen hin dhagayun shirkii jechuun dilii fokkottu haqa rabbiiti nama biraatiif kannite hadiisa imaam muslim sayeesaa keessa fide xayyaba allahu tharaa yeroo bar ibsamtu maal ja'amtee ibsamte ni beeyta fakkeenya jee baajaaj takka qabdaati namni baajaaj oofumee harka baasaa naa deebisa gabii abbaadhaaf guyyatti meeqa galchitan biyya teessanitti magaalaa teessan tanatti 300 asiinis 300 300 isiniin bulchuu waan jiru rabbii jira booyi maganay magan boo maali boo mee haaya baajaaj ati bitatte qarshi 300 san benzina itti guutee nama biraatiif ollaa keetiif qarshi 300 san yoo kanne ni qeebaltanii ni qeebalta baajaaj ati bitatte rabbi si uume nama biraa gabbaruu jechuun akkas jechuu kasi uume isaa haqa godhate ati ammoo nama biraatiif yoo kannete akkana hammeenyi si ilal atuun qeebaltute dubaree inni akkamitti qeebal shirkiidha jechuu zulmiin duraa tana ammoo ammas zulmii gabrichaa fi rabbii iddutti argamte tuni mashii'aa keessa jirti Allahan jalla jalaaluhu haqa isatti hin haajamu yoo fadhe sii fidhiisa ragaan keenya aayatuma amman tana reefuun tana dabarsine tana ammoo zulmii gabarran wal iddutti hojjetanii tana ammoo zulmii hin lakkifamnee jee rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wasallam maaliif gabarran haqa isaanitti haajamuudha badii yoo namatti hojjette yoo abbaan sana ofii siin goone rabbiin sin dhiisu maallaqa namaa yoo hatte Allahan jalla jalaaluhu irra siif hin dabaru abbaa saniif yoo deebiste siif dhiisa yookaanuu abbaan san yoo ofii godhe siif dhiisa jechuun tanaafuu ji'a ramadaanaa tawbaadhaan simachuu qabna tawbaan sharxiin isii ta duraa al-ikhlaas rabbii jecha gama isaa deebi'uudha zinaa nin lakkisa eenyuuf je'ee isaaf je'eete dhukkuba eersii cabxoo marree sodaafii miti isumaafi waa hundaatu eegasii ammoo dilii sanirraa buqqa'u eegasii sheenawuudha rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه بسند صحيح رحمة الله عليهما رحمة واسعة من حديث عبد الله بن مسعود أبي عبد الرحمن عليه من الله الرضوان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الندم توبة شينون متان إسيتو غم ربي ديبي أوداجي شينو قبض جيتو إيغنا dilii sanitti hin deebi'uu jettee murachuu tashanaffaadhaa raddul madaalim miidhaa gabarran rabbii miine deebisuu qabna isa hamatte yoo si dhagaye dhayxee ofii naa godhu jechuu qabdan yoo sin dhageenye ammoo bakkuma jirtu isa istighfaara godhu maqaa gaaritti isa dha'uudha mallaqa irraa fuutee isaaf deebista Allahan siif dhiisa eeganaa dalagaa gaarii heddummeessu halkan keessattis guyyaa keessattis
gama rabbii yoo deebine diliin teenya hanga feete yoo taate rabbiin nuuf dhiisa warra diliin isaanii marti dhiifamte irraa rabbi nu haa taasisu eegana ahbaabillah ji'ini ramadaana sadarkaa guddaa qaba Suhayb Sheekh Amiin Ibroo matta'ahu Allahu bisihati wal aafiya waan bareedduu takkallee nu dabarsee jira an silaa isa dhaggeeffadhee hedduu natti tola onnee namatti godhani beetaa inni kun taa'uunis isaaf hin taatu bar maaliif hin teenye jettanii gaafattanii ni beetanii ani hedduu waa cufaan laalaa baraanis inni nu waa hedduu tokko laalee eda daaraa na godhe boo aboo istaayila kee garii sirraa hin jaallanne naan jee bar rabbii jira booyi footoo profile picture teessan amata afur guutuu irratti dhiista qabiiti jijjiiri jee boonarraa anilleen qabeetiin eda magan jee jijjiire boo rabbii jira ay mucaa mana ayna sawna naan jee bar amaariffaa cufaanu magan indi Muhammad dan arkate Ahmad arkate amalle profile akkana jetti khata sanan je abo jijjiren je enti yaddi biseetin jira qaama isaa cufaanu gorsa godhaabar badi language jijjirami san cufa akka agartuu fi dhaabbataa bar maaliif ni beeyta wanta nas research itti godhee yeroo garii innummaan Suhaybiinuu gaafa dura halaal shawii irra gaafa nafide je'ee jira hifzii hadiisa keetii je yeroo nama dura dhaabbattee haasoytu hifziin ati qabdu dhibbarraa meeqa ni beeytanii torba qofa yoon siin jee kam jetta 93 jaschara qaama keetiiti ummata taa'ee si daawwatu ijaan isaan laaluu bakka garii isaan qofalchiisu waan nama qofalchiisu san seequu gammaduu sani malee hifzii ati qabduu miti yoo abbaa isaatii fi nutiifillee abbaadha matta'ahu Allahu bisihati wal aafiya yoo da'awaa godhu yoo agartees waan san mal jaamti poodiyam jaamti kana tana mudura kaayen abbaa isaatis yoo laalte jalaayi bee qobaachi dhaabbataa bar qaama isaatiin da'awaa godhuufi khalqiin ammoo ingalleef bakkasan nama meeqaatu jira ilmii bar bahara ka qabu siidaa kana garuu yeroo nama gorsu hirriibaan nama dhufu eega jaschara sani hifzii miti jaschara sani akkamii ay kontaaktii kan goone akkanuma haasawu inni obboleessoo laali jarri si ilaaluuf dhufe boo musliima akka keetiiti si nyaatanii boo maal taate ji'ini ramadaana ji'a guddaadha allahan jalla jalaaluhu waan fadhe uuma waan fadhe raayis waan fadhe filata filannoo san keessatti namni isa gaafatu hin jiru jalla jalaalu rabbi samii torban uumeetiti ta torbaffaa san gama isatti dhiheesse jannata hadiithatti akka dhufe yoo laalte jannatni hulaa 8 qabdi hulaa 8 warra jannata seenu rabbi si haa taasisu san keessaa firdows al'a'laa ifitti dhiheesseetiti saqfii isaa xaaraata namal jettan san arshii isaa qabee godhee achirraa lagni akka maddu godhe malaayikaa uumeeti malaayikatoota keessaa jibriil miikaa'eelii fi israafiil filate miikaa'eel dalagaan isaa maali eenyuun naa himamee tan nu gargara maal jedhe rooba israafiiloo awoo lubbuu keessaniif takbiirtaa kan naagaa deebistanii bara jibriil ammoo ruuheen teenya ta itti jiraattu sanii wahyii san akka nuu buusu godhe ilma namaa uumeeti ilma namarraa rusultootaa fi ambiyoota filate nagayaa fi rahmati rabbii cufa isaanii irratti haa jiraatu isaan keessaa rusultoota qabeetiti nutti erge san keessaa meeqa filate 5 filate nabi nuuh nabi iisaa nabi muusaa nabi ibraahimii fi nabi muhammadi nagayaa fi rahmatin rabbii cufa isaanii irraa haa jiraatu isaan keessaa 2 jaalaloota xiyyaa je'ee filate nabi ibraahimii fi nabi muhammadi nagayaa fi rahmatin rabbii isaanii irratti haa jiraatu isaan lamaan keessaa rasuula keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam filate tuuta 70 uumeeti 70 san keessaa nuti 70 nu godheetiti warra 69 san isiniitu tuutu irra caalaa nun je'e boo mal jettan boo
dilii kana cufa wajjin hakaa nutiitu tucaala warabbi ilka'aba isiniitu caala farshoon akkanatti zamana keenya keessa babal'attee shamara hijaaba hin godhanne akka agartu waliin nutiitu caala warabbi ilka'aba nutiitu caala kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruna bilma'ruufi وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله جچون جچ ربيتي مو جچ ربيتي مت لا الرسول وانجي صلى الله عليه واله وسلم صلوا على النبي حديث امام احمد مسند اسحاق يسفد والترمذي في الجامع وابن ماجه في سننه والنسائي في سننه بسند حسن رحمه الله عليهم رحمه واسعه مالجي انتم توفون وفي روايه انتم تتمون 70 امه أنتم خيرها وأكرمها على الله تبارك وتعالى إسن توتو ترباتم غوتنيجي جاهتم إسقليتو إسن در دبر إسني توتو الرجالو إسيد إسني توتو الله الرت والرخ بجموتا تات إسني إسنينجي مال جتبو خإسنينجي رب خإسنينجي رسول صلى الله عليه وآله وسلم الرجالون إسني جتشو جاء كل لما أمتي كل لما سنخيسا جاء رمضان فلتي جئني رمضان فويمت الرهدون ما أكمت بيخا جاء أتوررت بيخ غياك أبي هلكني ججيرة هلكن أبي غيا ججير خان أمو غري مدور أفتيتي أسينهم بيخو باكوراك أبتيت وما كانت بكبونا ديمت صلاة تراويح صلاة أبو ردين كندق سنيس نمو جرتي متي مالتو سينجي صلاة تراويح استيدتي أبو ردي ديمتا أبو ردي سن صلاة تراويح صلاة إيغا سيفرة خزيار خانا أمو أكم قد سيتني بيتا صلاة تراويح صلاة قناة إقراء بنتيدتي شيخ شريمي في شيخ سديسي دقيفت أكس قدون هم تودا جتشوخي يامت مسجد غيتت خو صلاة التراويح صلاة إيغا سي إيغا منا ديمتا يو سنبنت موركون سرتين جرتو garuu ati salaata taraawii oduu hin salaanne deemtee qanaata banattee ilaaluun sana ammoo I don't think so xiqqoo ni ulfaatti boo xiqqoo ni ulfaatti kaanis qabee guyyaa jaalalaa warra godheetu tuutu jira ji'ini ramadaanaa tanaaf hin dhufne ji'ini ramadaanaa ji'a rahmataati ji'a diliin teenya keessatti namaaf irra dabaramtu ji'a Allahan jalla jalaaluhu ibiddarraa gabarran isaa bilisoomsu أبو ورّا هلكن سنجوفا خيسات إبدرّا بلسبه ربنا واتاس جاء قرآن خيسات بوي جيني رمضان رغني إسلاما ميك أنيوتون نغرغر رغني إسلاما شنخيسا أفرف الرجرتيمي والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وفيه وصوم رمضان جاء رمضان صومنون جاء قرآن خيست بوي الله جل ثناؤه ملجي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن جئني رمضان سنو قرآن خيست بوي جاء قرآناتي جتشو جئني رمضان جاء هلولين جنتا خيست بنمتو هلولين إبدا خيست شفمتو شيطان ونخ خيست دمني تنا رسول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة روايات فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب النار روايات أبواب الجحيم جد وصفدت الشياطين روايات وسلسلة يتم أنا نسيتكم جئني رمضان يرون في هلولين جنة نببنمتيجي من أوزان المبالغة رفت هلولين إبدا نجفمتي شيطان ونلين نهدمتيجي والنسدين خن جاء رمضان خيس أرقما جيشو رحمتني ربي قدوان قلق كفمي دلنسون إسا سراك أبمتي شيطان نهدمي جرا مي مالفي تخنا أجي مالتو سيها في بو نيا وفي تلنيتما خيري أجائبا خيستي وجتني خيستي ملكاو ورم ملكاو ربي نواتاز جيني رمضان جي أوان أكناكم هل كان درا جاء رمضان خيس وان توني بيتني هل كان درا أما يا ربي جيني رمضان برو يوجا أنبر أرانتنا إن شاء الله تعالى صلاة الشائي إيغا صلاة نبودا إمام تيجي برغا استوجا أرانتنا إيغا لامتي صلاة التراوي ميلا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وانجو صلوا على النبي
نتخا آدا نتاتي حديث أكونمتي آسون تنستقو نتي ألفاتي رب ما تجربو كم يت حديث إمام أحمد مسند إساق سفيدي والترمذي في الجامع وابن ماجة في سننه والنسائي في سننه بسند حسن رحمة الله عليهم رحمة واسعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله أتقاء من النار وذلك في كل ليلة وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل كان درا يروج رمضان ترى أرقم شيطان ون نهدم تيجي شفتان جنوتات اللين نهدم تي هلولين إبدا نجفمتي هلولين سنرى تكاوهم بنمتو هلولين جنتا شفتي إسيتوني ببنمتي هلولين سنرى تكين إسيتو هنجفمتو للبا تقوت للباجي يا باغي الخير أقبل أي يا طالب الخير أقبل يا بربادا خيري دا أقبل أسقرقلي خير أتي برباد أسجرت أكسوه إبو أبوليسي يجي متعه الله بالسعة والعافية فتنات توتو سجرا رب فتنا الدنيا في فتنا آخرات رب سيادة برسو أبو تنشنا جرا رب نمر راساك تنشنا سر رب سرها ساك أبو دبي سجرا دبي سنشفاتو رب سيهافر دكوبا قاما دكوبا قلبيتي في دكوبا سموت الرا رب سيهافيس مال تسجرا تنشنا سجرا أقبل غمغنا خوتو سنجا تجرا فرمات خيتي أنا تو فرمات سيتا حاجة تجرا الله جل جلاله يا باغي الخير يا خيري بربادا أقبل خير انت أسجرت الشائي جماعا صلاة سنة صلاة ذكري قولي صلاة تراوي إمام وجدهم يا دا مرادني خيسي في قوت تماجة تجرا ربي يا دا مراد خيسي هاقوت وما تكين صداتين سنجايو أكستاتي والله الذي لا إله غيره عاسا ودغدغاتي ميتي سقل انتياه ألفو دم تيبرين أغرتم مالف للباسنقا وينادي مناد يا باغي الخير أقبل يا خيري خبر باد أبو أني دلقا أركدت أماتي يمنخ نخيسا باسي في الله جارو في فدايتا أقبل قمخي يخوتو سنجا تجر فتنا تنشنا صدات خوتو قمخي I will take care of you سنجا تجر خا أكنا جا تجر ور موتما بر موتما إلمنا ماتي متي بر أبا الدنيا في آخرة كبو يو واتك غفده كن فيكون سلا كان توق بر فيكون جي باستي بريزنتي فيوتشري خطا السني بر مو مالي فينجت سايبي أبا خنا كبدان سنجا خيادا مرادا لبي تنجين خيستي خنا ماغوت ويا باغي الشر يا بربادا شرينا أقصر قبابدو صلاة التراوين صلاة يتي شمرا وجبك إتي والأغرن سنتي ولنأغرين إدو بناتين صاحبوت خي ولين لك يتي ساعتك كافي جناهن أجيسين بنا دغو حرام سرتي هنغو نمتك خسر غدو نجرو بنا دغو يو فقات دقيقة لمن سن خيست دغو تسلفي درا كبدو يا باغي الشر أقصر يا بربادا شري لا غبابت ولله أتقاء من النار جي الله خنافتها دا بلسون فمون إبدراتها دا وذلك سن في كل ليلة هل كنتفا خيستيجي هل كنتفاتو ورّا الله جل جلاله إبدرا بلس باسو جرا سي في هرتيتي ورّا إبدرا بلس بربي سياتاز حديثة تكا جرامي بو نما جنبو صحيب ربي تجرا بك ايسني توما ديم نبو رمضان أوله رحمة اتقوت من ربي جرا وأوسطه مغفرة وآخره اتق من النار أبوك أبي تقر قدان روين بو سنبو ربي جرا بوي كل رمضان رحمة كل رمضان مغفرة كل رمضان اتق من النار حديثة منكر الحديث حديث جب ماذا حديث حسن ولين جنة خنف الليسا وآخره اتق من النار جي
أسد رسول صلى الله عليه وآله وسلم وذلك سن في كل ليلة هل كنت فخيست بلسون فمو دمالي وآخره متين سنجابو علي ابن يزيد ابن جدعاني تخيس جرى سند إساء غيزة منكر الحديث ولا إمام الذهبي ولا ابن خزيمة ولا علامة الألباني ولا إمام أحمد ولا سنجاب بوليسو رحمة الله عليهم رحمة واسعة غرغدان دوم تجر تغرغدان دو يبو ربي سيجراتي متى ديراتين سنجابو أو غافتنا حديثتنا تقوها سونا نرى آريبر عندنا نجنا نرى آريبو ور آري مولجو كميت كنجا أيبو رغان اتقول أيبو رغاسني ندرود أبدو خامال ربي توتو جراتيسي عندي أولد سكول قراتي سوبوليسو أمو مانتنا أزوتي سوتي فيتو بر علمائي رباني جرا غندا غوغوليس بر أبايو تبيخ عالمو تسيدا فتوى دوكومنت تاتي جرا أول دربيتي حكيم حسن خجيب سيسي غرو يورو لالتو أبو حكان بغمجي إبو يت يورو كبلي تاتي مو تيكوسي ديفديسان ركوتي تيمالتو نانغي halkan duraa waan ta'u agarte yaada muraadni kee akkasii guutamuu feeta salfii duraa qabadhu namni ji'a ramadaanaa iimaanan wa ihtisaaban soomane allahan jalla jalaaluhu dilii isaanii dhiisaaf warra diliin isaanii dhiifamte irraa rabbiin haa taasisu man saama ramadaana iimaanan wa ihtisaaban غفر له ما تقدم من ذنبه حديث شيخ لماني أوديس أبي هريرة رضي الله عنه نمني جاء رمضان على ربي دغوم ساتهن صومني واحتسابا على ربي رته رغتاتهن قصومني غفر له ما تقدم من ذنبه دلين إساء تدبر تجوفاتو إساء في أرارم تيجي حديث ما خنا خيسة نمني صلاة تراوي صلاتس دلين إساء أكسمتي إساء إيبمتي من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه نمني جاء رمضان أبتي جتون صلاة التراوي نمني صلاتي حال ربي دغوم ساتين حال ربي رته رغتاتين دلين إساء تدبرت إساء في أرارم تيجي تراوي غسل النص هم إمام تيجي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله جئ وتري صلاتوت يو أكسي سلاني أكنا ما هل كانوا غوتود أبتي تنولكاوا أبو ورا أكسيتي ساني بلكم تلا ربنا واتايس أبو خنا ما غرغارو ربي تربيني رتنو غرغارو ملي أن صلاة وتري منانجي سدجتة إستن ديمين يوسن مسجد غيسن كلتك صلاتني كلتك صلاتني سي أكنا ما سد صلاة سيلك كومله غوتو إنسلان يرو إمام تجا السلام عليكم جو أتفيت أبد تكجا سانغوتين تام منوان ربي سيلا في صلاة متى إيراتين سنجا إمام تجا خين يوجيني رابوچوكم يرو سانغوتو إسي أكنا ما أبدت ربي نوغل ميس جيني رمضان أحبابي في الله مال والإنجنة جاء قرآناتي والإنجنة خيستو صاحب ما تنيا قرآن والإنجم سوكمنا ملكين تنيا أتش خيس جرت فنمان خينيا أتش خيس جر يو أمة دبر لالي والله قرآن أكا أجائبتي دبسا قرآن أكا أجائبت دبسا أبو خدبر تنتكا هاجو أبو ربي تجرى سوهي بنجنا جرجئ واهن جنة مسجد بابان خينيا متاه الله بالسيئة والعافية أداما إيغا أداما تقلن لكا إيتكاف قويا رمضانا ترى نمني قرآن هنگم تكا دبسا جتتي تجول مسجد سني وانتنا ردمت أمان سوهيبي جاء رمضانا خدبر قرآن ترى قرآن ختمته يون تغو قروبا دو أكس جيتو بوستو قدامي أبو مال جتام بو ربي جرا أبو نكور قد تكبيرتا مال الرا زمن صحابة دينهن نوتي زمن خينياو نما أكناتي تجربو مال جتابو هقوتو إساني متيبر أي نوتي هوسا نوتي جتشون انجرتو أني هو تكا جتشون نجرتي بر هنا فابريدو جرا قرآن خيسا والله الذي لا إله غيره مسجد خينيان شيخة كوم بيغا مغرب صلاة سبرا هنگا مغربة قرآن ختمي يونين سنجا كم جت أممان سنجا بر إيسي وان دراني ما لفني بيتا واني بر نتي أكنا وان قدواتو نعم وان قدواتا غرو أنس نندندا أتيس ندندس perseverance وان جامو جرامتي
consistency jira bar milkaa'uudhaaf yeroo marra gisee akkas taate ni dandeessa guyyaa lama keessa khattamu ni dandeessa yeroodha tiktaakii fi marree ta'a aboo walit deebina anaa fi ati amma ji'ini qur'aanaati warri dabare wanni godhe kanaa bar imaam abdillah maalik ibn anas rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a abbaa madhaba lammadaa jechu yeroo ji'ini ramadaanaa dhufte تدران علماء إساني ولي وان غري غري ديسكشن قران حديثته فقهته فتوى ياده والججيران حديثه والقراسي وطان جاء رمضان دابني مالف جئني رمضان جاء قرآناتي برسيسا إساني وردر الرابرانخا خاك إمام الزوري طيب الله ثرى جئني رمضان جاء قرآناتي في جاء مسكين اتنياك سني قرآن ولي صاحب ما تنياك امسو من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله به حسنة والحسنة بأشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف جي والحديث رواه الإمام الترمذي في الجامع والحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير بسند صحيح رحمة الله عليهم رحمة واسعة من حديث عبد الله بن مسعود أبي عبد الرحمن عليه من الله رضوان رسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نمني كتاب الله أولانا تيرا حرفي تكقرأ حرفي تكيجا سن قرأو يسدي من دا تكا أركتا من دان تكيجا سن كدنيني إساف قلمي فمتي أنين خوا هنجو جيبر ألف لام ميم ججون حرفي تكا وهنجو جي قروا أكنا هجن ملي ألفس حرفي تك لامس حرفي تك ميمس حرفي تك سدين خنتي ميقار كتا يجو بسم الله الرحمن الرحيم يرو جتة قراتو يرو لكو تكودا سجل كوداني يرو بايستو إبا في سجل تم أركت تجتو وهي فوي دابو أبو بالله عليك مين خيسا أناتو من دا تكرر دريسا نمنجو نجرا يوم لا ينفع مال ولا بنون جرخا وياسا تنصف يدين سنجابر قرآن أكا غارت دبسو إمام قتادان علمي دي آما رحمة الله عليه رحمة واسعة يرو برا جاء رمضاناتي أجي قرآن تربانتي ختم تربان جرت قرآن ختم ورب الكعبة نمنو خيزا أكستي ختم وأنم بخيون سنجي مال جتبو جئني رمضان يرو سيني أمو دي دمن درا قويا سدي سدي ختم قرآن أشهر الأواخر أمو هل guyyaa jirtu qur'aana khattama ni dandahama maa hin dandahame priority waan jedhamu jiraami maaliin dura aansuu qaba maaliin booda godhuu qaba yeroo tiyyatan akkamittiin fayyadamaadha taa'im manaajimantiidha bar wanni biraa takka hin jiru bar wanni biraa takka hin jiru as bira dhaabbadhee an taa'ee da'awaa si godhu hin ajaa'ibin onnee qabaadhu eegasi ulamaa'ii jala taa'ii kitaaba qare sambooda waan qaraate kana itti hojjedhu haffazi eegasi kitaaba biraa asbaafadhu hadiisoota biraa cufarrattu taaqiiqan dubbisi gaafa kaan warabbil ka'aba namni hadiisa qare onnee qaba ni beeta ammas hujjaateeti jabaata taa isiin hin jettu hadiisa qaraate khayya hawaasa keeti furmaata ta'e isin jette gaafa kaan imaaman harka salaam jetteetuma khaxabbee itti baqeesoo agarta dhume gaa guyyuma takkichaa sanii bar onneen sodaanis guyyuma duraasan yookaanuu wallaahi daqiiqaa muraasa duraasan sanbooda ni hafti murannoo ta'ete jechu isarra gargaarsa barbaaduudha aboo oliis ni jiran lakkaaboo ay hoo isin warri olii akkamii jirtan hoo rabbi yaadaa muraada isiniif haa guutu isinis wandalaattu maami fuulli keessanuu qabbantii isin gugurraachoomsite moo sila jaartii qabdee kanatti wafaa isinit diddibdi bar anaa hona diddee nagaggeessite maatu shufaa dhukkee isinirraa kaaste qabbanni teessan guyyaa hin jirtu boo subii booda kanatti naasas seente wayyaa umu muhammad sila amma girisilii na dibdaa miti hinji rabbii jira awoo gammachuu malee rabbi gadda isinirra haa qabu milkii malee rabbi hongo isinirra haa qabu ji'ni ramadaana ji'a maaliiti ji'a qur'aanaati qur'aana waliin saahibummaa teenya cimsuu qabna eeganaa ahbaabii fillaa salaatu taraawii akka waliin jenne imaama waliin salaatu taraawii dhufnee salaatu eeganaa ji'ni ramadaana ji'a arjummaati akka suheebi ji rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama
في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس جوما نماتي جي صلى الله عليه وآله وسلم خيساو جاء رمضان يرو جبريل عليه السلام يسول في قرآن ولنقرآن جبريل القرآن عليه السلام نقرأ رسول صلى الله عليه وآله وسلم ندقى فتاب إيقنا رسول صلى الله عليه وآله وسلم إردي بيا جبريل عليه السلام ندقى فتاب أكستك أرودران غافا أمو أجلي إساني ديهات بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم درا يرو تكتك خير ربه في ويا سيرو لما لما إردي بأبجيجو بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم أرجمان أكو مجيلا وهندتو أرجاتو بكم سقيزتي أرجاتو ونكنا نتاتي يرو سنجان عالمني ربانين يوخانو داين صادقني ملجا ونكنا هنتاتو نجو ونكنا هنتاتو يورو جي الله نكنا جي رسول صلى الله عليه وآله وسلم أكنا جي علماء الربانين أكنا جي دي بسمالي ونكنا نتاتي هنتاتو قف جي هنوسو ونكنا نتاتي يو جي اس جي قف سرها هنقبابسو والله الذي لا إله غيره مالف أرجادا رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم قابتكو يو بلوغ المرام قراتن حديث درر تجرت يا إرقما الله يرون تدوني دان ديمنو بشان نرادما أفنتوبا بماء البحر بشان بحرات نودعنا جاني قافتن قفج هندسنيف إنما بيلت وني ميتان أتشيسن اللين إسنيف حلالي جئلن استيبي تكاتي ديمي أرجما إساني أغرتا بأبي هو أمي صلى الله عليه وآله وسلم نمني عمل إساني بريدا سن صلى الله عليه وآله وسلم إرادالي أكون مت أرجاد أنسنجا أني يو فقاتي أمتر سآكد سدي في جنا يوخانو سآكد أفرين بيلوا غرو أبليني تناجر ورّا أمتا غدا بيلوسن تنافو يوني شير إسا ولنقود يهو sharing is caring مالك أبو nama fursiisuun bar ruuza haniida qabdusan namaa godhuu miti bar hay timira yooniin qabaadhee timira san isaaf kanneo mindaa ta inni soommaneetis isarraa kan irranne anaafis naa kan bishaan habbuqqeetu yooniin sheer waliin godhu waan guddaa miti bar isinimmaa barattoota hin lallu warra kaaniifi malee isin akkami nama isinuu isinitti wal qabu feetanii miti masaakiina sambuusaa waan qabdan isin hin jaani maganii maganmoo أبو سمبوسا جنة ربي سنانيا جس نما جرمي سمبوسا جنة أبو نجرا أبو وامي كجرا أبو أتيسي ورالي نيجوا جرامي تي أسيتيس خطري تكاسيتي أكن ورالي نيس ربي سيأكن النزي مسلموج أرات نوندي ميا قبض جنة غنا متو نا قبال لمن ثامت الله إنجين تكونن إنجين لا أرات نوندي متالا كسو غنا متو نومن نا قبال إنجين يرو جنة سين تجارتي دي بدي بقبدار إن بيتوسن يا إرجما ربي همنا نمديبا أي أنيو تو همنا نمديبا كباغا كمي دبدن دينيا جنان إسنو همنا نمديبا كبد جنان صحابان وندا تام جتيبر اللي بالك مالتا تيواتيس مغنين سينجا هنا فا في جنيني سينجر توبر غرو نوتي هرر جيدا ميسا هرر جيدا نه هنا فان جرتي بكبران جر توبر چرچر تيسن تناس نمو جرتي مي نما ينافدي برمي جارتي يو لما درتي فوت أنون صودا نيما صودا تنيسين مالي वो Ustaz takawun kam nuti ati lama-lama nu odi si tanju tu kasi sari bahar malo linjenne Qur'ana salatu tarawih sadaqah أبو تنقطري دبو سهيبيس نوغودي أنيلين نوفين غدبو أبو ربي رزقي حلال نوتي خنّي أبو ربي منا إسا بريدا زيارة ربي نوهاقل ميزوبو يو چلان جراته عمره غدودا أبو ربي ندن دهاتي برد وفتو عمره حجي سورة غدو ربي نواتاس أبو ربي نهركي إسا بلادا رمضان خنا سورة غدو ربي نواتاسيس هاي تسابر شخمي هنك أبدو برو بلسو سوتو ما جو جتة نمس سنتي بر نمني جاء رمضان خيس عمره قد جاء رسول صلى الله عليه وآله وسلم حديث كان شيكوتي لماني وديس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نمني جاء رمضان خيس عمره قد أكنا ما حجي قد إتي روايانتان أكنا من أولين حجي قد إتيجي يو عمره جاء رمضان خيس قد حجي سراني بوتججو مديدي
garuu afdaliyyatu zamana isaati sadarkaa qaba iddoon sanis iddoo guddaa sana argatta malee hajjiin sirraa ni buutu jechuu miti warri maallaqa rabbii itti kanne wallaahi tana saammachuudha umraa godhuun sa'aa lama keessa dhumti ni beeytan yoo dheertu yoo akkam namni heddummaate dalagaan asii dalagaa akka hajjiiti min taa hajjii sanii torban taan ta umraa ammoo sa'aa lama keessatti fixuu dandeessan yoo namni callaa qabaate isniina dhayxee arbiyaa galuu ni dandeessa guyyaa tokko harfuu furattee bara abuu rabbumaan namaa godhaami akkas rabbi nu haa godhu qabu namni garii callaa ka qabus bar qorqodaa bar hin beeku wallaahi takka dhayxee qarshii 150 gizee ati deebitee 150 san miliyoonaan rabbiin bakka buusee jira maaliif miskiinummaa waan dhabamsiisu keessa hajjii fi umraa itti deddeebi'uudha jee rasuulli sallallahu alaihi wa sallam dilii fi miskiinummaan dheesaa namni jee umraa fi hajjii haa godhu akka yeroo akkamii sibiila yookaanuu dahaba bar qushaasha qabaa bar ibidda keessa kaayanii qushaasha isaa san tumtuudhaan yeroo irraa sooqan hin agarre akkasitti miskiinummaa fi dilii namarraa hayxii jaan aboo rabbiin lachuutu nurraa haa qabu حديثة سند إسيه الله لجج بلجا مؤمن توتا تنبيتا عمر بن الخطاب رضي الله عنه سلا مسكين من تنمتا ننك على جيني مر والله أنو سلا ننك على متريسين أدرد أوان سنجا أبو بوليسو إسنو برج الله إنك أبان نفكنا تاتمالي سلا ميكا فوتن بو إسن فن كم يتبو أبو أند يونيفرسيتي يا يواتا اللج منت مسلا اللج كو جابر الله سلا قبات بقوتي تمتكي ستامي بو خاو كم يت مال تسيام بيسج الله ماله وان تكنيرو خايوتي يان كلمة غيا أسو إسي وججرتو كلمة غيوني دندسان يرو سكنا جرات تفابر ركوم بر أكدوراني سنجين كتو أبشر أنا سكنا جرا سنجت تفر confidence ini كنا من الرابطامي ما سهيب شوفو ديرنا خنا وجه الله what are you talking about dude sinjabar بتسبا كمان جماعة رجال والله سنجا خاشير سوجي قوتيكا لتسكنوا إليها إن جنة سموته نجيا سيقوتي أكنا نما توتو نجينك ندب بسمال أتمتا ديراتي نيقوت وانا كنا ندندسا واستعين بالله ولا تعجز جتة حديث سيادة جستي أتي ساليا إسيني ساليا مكم مالتا تبو بلسو akkasiin isinin jaa umraadha jechuu ji'a ramadaanaa keessa eegana waan gariitiis gaa sheekoolee teessanii fidhisna wanni suni maali waan ji'a ramadaanaa namarraa balleessu ji'a ramadaanaa akkamitti dabarsuu qabna yoo darsii taates gaa sheekoolee teessanii waliin soo bikeefta kursaan kam jettan saa moota ilaa yawmiddin namni biraan nu jiru ji'a ramadaanaa keessa waan meeqaan isinii mimee namni tokko harka baasaa na gargaara waan godhuu qabnu war hojiilee keessa haya takka deebisee nama biraatti firee qanin maal jedhu lakkii takko deebise takkuma nuu deebisi jenne atis maal jedhu haya takka deebise takka mucaa xiqqaa kanamaa kana maji isatji Qur'aana qara'uu jettu deebistee bar takkaaf sadaqa ta'amman tanaa maal jenne akkas dalagaa gaarii nurraa barbaachistu hatta ilmillee yoo qara'uu yeroo muraasa takkaaf yeroo garii maaliif sheekootiin islalla sheekootiin garii aaqiloota yeroo ji'a ramadaanaa akka namni amman tana heddummaatu kanumatti heddummaataa bara maaliif qilleensi rahmataa san dhuftee jirte ka qilleensa bareedaa nama cufaatuutu dhufamu kam yeroo sanni bareeddi san keessa lal daa'iin hariifni sheekni hariifni fayyadameetiti waan haaraya mee kitaaba tokko maal qaraanaa gaafa amata dabarees tokko ni yaadadha ani baabaan matta'ahu allahu bisihati wal aafiya waa'ee gurbaan wasaqtichisan rasuula sallallahu alaihi wa alihi wasallam gaafa arrabse
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة تججر رتي وإي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيرة أكبري دادان خنجامت تان أمو غافقان جاء رمضان خنماو أكمتي اتفايا دمنا لا دائن آكلي عالمني آكلي أكنا قد مالي يرو برا نمني كانت مسجدا قد achi keessa sa'a cinaa takka maa hin taane ilmii hanqasan barachuun waan guddaa waan sommana namarraa fursiisuu barachuun waan guddaa gaafa duraa ani ni yaadadha wallaahi sinja ijoollee dardara kutaa jahaa anaa qaro ammaa fi ammaa mitiin sinjaa bara ani misconceptioniin tun eessaa dhuftee hin beeku ji'a ramadaanaa sa'a jaha booda shuwaaqachuun haraamii sinjaan awwatana namni yaadattan hin jirtu wallaa magaalaa teessan tan hin jirtu sa'a jaha booda shuwaaqachuun hin jiru yeroo ati hadiisa tana laltu ammoo hadiisni tun hin jirtuun sinjaa wa rabbil kaaba da'iifun jiddan je'een imaamul albaaniin xayyaballahu thara shuwaaqa yeroo hin qabu yeroo wadda'attu yeroo salaattu yeroo nyaata nyaattee booda yeroo mana keesseenuuf deemtu rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam ishaa'ii yeroo seenu mana isaa shuwaaqachuu ture misconceptionii tanaatu hawaasa keessa jira san keessa ammas irratti si haayidaa'oo haaya sa'a jaha booda inuma qaama dhiqachuunoo hin jirtu tajattoo ganda keessan hin qabbana jettanii yoo sodaattan na'am nuti bira ammoo obboleessoo kam jechuudha hin jirtu jechuun maal jechuu hay rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam aamul fatiisan bishaan qabeetii bar oowwasan keessa akkanattu waalaan ifirratti akkana godhatee bar gandaa qabdaa gandaa keessa taa'e birkaa qabdaa birkaa bishaan daakuu beetaa daakiiti if qabbaneesi akkas godhe rasuula rabbiiti sallallahu alaihi wa alihi wasallam if qabbaneesi jee humaa takka sirra hin jiru yeroo wadda'attu bar hongagayiiti wadda'adhu afaan kee lulluuqadhu funyaanis bishaan ol fuudhii gad deebisi yoo sommana qabaatte malee sunis humaa takka sirra hin jiru ijatti xabbitaa godhachuun sommana namarraa hin balleessu yoo innaawaa hokkee tee keessatti dhamdhamtille gurra keessattis nama dawaa gurra xabbitaa godhate yoo hokkee isa dhageessu tunis isarra rakkoo waan takka hin jiru namarraa hin balleessu wanni ji'a ramadaanaa namarraa balleessu maali guyyaa keessatti jaarsaa fi jaartiin jaarsi jaartii isatti ida'amu tuni irra fokkotaa gama diliiti irra guddoodha sommana keenya ka balleessu maali isiitan namni guyyaa keessatti ji'a ramadaanaa jaartii isaa waliin rafe guyyaa sanqadaa kafaluu qaba kaffaartaan isaa kaffaartaa jabdu yookaa gabra bilisa baasu yookaa baatii lama wal faana odoo guyyaa takka hin murre sommanu yookaa miskiina jahaatam nyaachisu ulamaa'ii jidduu waldhabbiitu jira waldhabbiin maal tartiibni akkuma jenne kanamo kafadhe dura ansuu danda'a laa tartiibni akkuma jenne kan yookaa gabra bilisa baasu yookaa baatii lama wal jala guyyaa tokko odoo hin furre yoo idni lamaan itti dhufe yookaanuu gidee dhukkubaa yoo qabaate malee abadan guyyaa 45 sommantee beekaa guyyaa tokko akkanuma dassi je'ee yoo nyaatte haara yaanii irra deebitee sommanuu qabda yoo tanan dandeenya miskiina jahaatam nyaachisu gurbaa takkaatu rasuulatti sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhufe wal hadiithu fi sahihayn min hadiithi abi hurayrata radiyallahu an qaala rajulun ya rasuula allah halaktu وفي رواية اهترقت جين يا إرجما الله أنين خن ننقبض نين هلاكمي جناني مالتا تجنان قويا خيسة تنجارتي تيولي الرفي جين دوباره أتي قبر بلسا باسوني دندسا جنان يا إرجما الله هندنده جين هايا هل تستطيع أن تصوم أتين خن صومنوني دندسا باتي لما والفانا أنسيتي صومنوني دندسا هندنده جين تنومات الرقو تنخيسا وننقيم يا إرجما الله كججو ذاتي بر هايا مسكين جهاتم نياچسوني دندسا مسكين جهاتم يا ارغما الله نياچسو هندندو ايغنا اسنبرتا ايجين يروخنا ابي هريره رضي الله عنه ادون تم اكسي جرودتي زنبيلي تكتمير غوتون دفتي جين رسول ربي صلى الله عليه واله وسلم غربا خنان هودوتي صدقتو جنان غربان خ عجائبات يا ارغما الله مغالا چيرو تنخيستي نمني اك خيا مسكين هنجرو انر نمني حقورتو هنجرو جنان ني خفل رسول صلى الله عليه واله وسلم ابو اسنو ورخف لربين غمچو ملي قدس الراها قف امين ايغا اكستاتو اتوما ماتي تيترت صدقتو جين اگرتے ترتیبنی
akkunumatti tahuu qabdii jechuu fadheeti hadiisa kaa'unnu ragaan keenya taan ammoo beekaa nyaachuu fi dhugu beekaa nyaachuu dhuguun namarraa balleessiti dardara garii ani magaalaa teenyatti agareetiin jira wallaahi jabaa ibsahee ijoollee dardaraa bar ta'amata 20 takkaatii fi 19 dirruma namarraa dantaa hin qabnu jettee ta nyaattuun agaree gaafa tokko laaleetitiin wallaahi rabbiin nuti lamaanuu haa qaceelchu garuu ijoolleen tun miskiinan jeen maaliif jennaan inni ammaan tan agartee kaa nuti jiidha nam takka lakkii aboo rabbi sin jaalannee bar silaa si jaalate harka si qabeetiti soommana si soommansiisa ture garuu laash si jee afaan jennuun utteeqsa si godhe silaa si jaalatte harka si qabaka isarratti ija isaa fulduratti laafaa taanaani si lakkise hariifummaa miti hariifni nama rabbiif ajajamee bar beekaatiti nyaachuun san nama duraa balleessiti garuu yoo irraan fiidhaan nyaatte hadiisa sheekka ulee lamaanii odeesse abii hureera irraa dhufe radiyallahu an umaa takka rakkoon sirran jiru yoo garaa isaa nyaatee quufille eega yaadate booda ammoo dhiisuu qabu san maali rabbiitu isa nyaachise rabbiituutu isa obaase taana ammoo harkaan yookaanuu dhungoon yookaanuu jaartii ofii qabachuudhaan yoo fadhiin dhiiraa irraa baate soommanni isaa furamee jira maaliif faallaa soommanaati kaa fadhiin dhiiraa san namarraa boonu oduu soommana qabdu allahan jalla jalaalu hadiith alqudsi keessatti maal jee yada'u ta'aamahu wa sharaabahu wa shahwatahu min ajlii naa je'ee nyaata isaa dhugaatii isaa fadhinnaa isaa anaa je'ee lakkisaa je'ee bara tuni namarraa balleessite jechuudha taan beekaa of haqqisiisu garaan na loccicciye je'ee quba yoo ifit darbee if haqqisiise soommanni isaa ni bada tunis rasuula rabbiitiitu jee sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man dhara'ahu alqay'u gabaabsineetuma wal hadiithu fi sahih aljaami'a jen nama haqqisaan isa injifattee haqqise odoo quba ifittin darbine falaysa alayhi alqada isarratti qadaa kafaluun hin jiru garuu nama beekaa quba ifit darbee if haqqisiise falyaqdi inni san haa kafalu jumhurri ulamaa'iitis yaada kanarra jira ulamaa'iin garii lakkii warra je'ee jira garuu hadiisaa fi yaada ulamaa'ii jumhuuraatuutu dhuga yoo beekaa if haqqisiiste soommanni kee badee jira yoo ammoo si injifattee haqqiste sanumaan jiru tana ammoo xurii laguuti shamara muslimaa takka jaartii teenya yookaanuu obboleettii teenya xurii laguu ganama keessa ta'u sa'aa 6 ta'u furuudhaaf daqiiqaa 2 yeroo hafte maa ittiin dhufne yoo xurii laguutti dhufte soommanni isii irraa badee jira guyyaa sanni kafaltii jechuudha nama tokkootu giifte Aishatti dhufee radiyallahu anha hadiisa isaa imaamu muslimi odeessa xayyaballahu tara yaa ummaa sasamara tanaaf maaltu tuutu wayya maaltu jiraa fi isaan kan yeroo soommanaa qadaani kafalan garuu salaata hin kafalanuu jennaan nuti akkanatti ajajamnee jetteen giifte Aisha radiyallahu anha yoo soommanaa furre sababaa xurii laguutuuf guyyaa san bakka sanni kafalla garuu salaata irratti hin kafalluu jette wanni beekamaan waan shanan tana jechuu ahbaabii fillah kanaafuu ji'ni ramadaana ji'a ibaadaati ji'a jijjiiramaati ji'a arjoominaati malee ji'a kashlaphee if duuba deebinuu miti ahbaabii fillah ji'a rabbii keenya itti gabbarru ji'a keessatti laafnuu miti orma garii ammas rabbiin sitrii isaa nurraa hin fuudhini gurbaa takkaatu tuutu gara keessaatiin nagaafate yaa haka aboo khabiirota garii warra akkana je'uutu jiraa nan je aboo soommana keessa rafuun ibaadaadha nama akkana je'uutu jiraa nan je masgiida keessa tokko akkana je'eetu nu gorsee je'ee tokkos gaaf tokko warabbil kaaba hadiisni akkana je'u obboleeyyan kiyya laafaadhaan sin ja'a awoo akkamitti ji'a hirriibaatii miti boo lolli badrii ahbaabii fillah ji'a ramadaanaa keessa argame jarri gurguddaan haa'ulaa il ajillaa rafaniititi injifannoon tun dhufte mal jechuudhaa'uu sa'aa rafanii moo billaahi aleek sa'aa rabbiin nuti nuu rafaa nuun jeessani malee akka amman tana obboleessi keenya bar gorsuma inni bar walaloodhaan himeen ani hadiisaan isinin himee bar walaloodhaan fixee bar
hirriiba raftee salaata subii booda eegasii magriiba irratti kaatee aboo soommanni arran tanaa kun nama caccabsa ni ulfaata marree jaabar obboleessoo ilammaan magriibaa raftee ni ulfaata jetta maal soommantee waati hay qur'aana qara'uun hin jiru oduu kana walitti himnuumu aliif jechuudhaaf mindaa baatii keessatti argattumu dachaa siitaatu soommanaami shayxaanni hidhamee jira bara obboleessoo sanirraan garaa qulla ni beeyta yeroo garaan nama qulla qur'aana akka gaaritti akka dubbisuu dandeessu ni beeyta ji'a ramadaanaatii fi ji'a bira maalii fi qur'aana dubbisuun nuti dubbisnu walqixa hin taane ni beeyta khaduraalal akka waliin jenne jannatni hulooleen sanbana hulooleen ibiddaa cufa shayxaanni hidhaa jira ammas ahbaabii fillaa waan garaan keenya qullaa ta'eef yoon siin jee kam jette namni garaan isaa guutuu hirriiba nama gadhiisaa bar fadhinnaa namaati duutu ida yoo garaan kee qullaa ta'e akkamitti fadhinnaan sii dhufti garaan keetu qullaadha fi ammas yeroo san ilmiin namaa qabamtii bar imaamu shaafiin xayyaballahu saraa namni beekumsa fadhe garaa isaa qullaa haa ta'uu jee bar nyaata obboleessoo darbatan gabbatan micciirratan bifa jijjiiratan dib goonaan hirriibumaan siin ja'a hirriibuma hirriiba si gallakkisdi soommana ammaa sitti baana yeroo garaan qullaa warabbil ka'aba ji'a ramadaanaa kanamee ta dhugaa sana haa soommannuun siin ja'a ni agarta hifziitun namaa qabama ammas walaa qur'aana jettuu walaa hadiifa jettuu waan feeteen siin ja'a hifziin namaa qabama malee ji'a ramadaanaa rafuun san ibaadaa hin jirtuun siin ja'a obboleessoo ji'a hirriibaatii miti ji'a ibaadaati mataa khiyyarraa jalqabi wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru namni jijjiirame ji'a ramadaanaa keessa jijjiirame jijjiiramuun fadhaa soommana dhugaa san soommannaan nama meeqaan beeka amma magaalaatti iyya dirree dhawa ji'a ramadaanaa sababa godhachuudhaan masgiida dhufanii achumaan ammallee warra hafe ji'a jijjiiramaati atummaan murannoo qabaadhu ammas takka lubbuu tiyyaa fi lubbuu teessaniifillee taniin dhaabu nama yeroo biraa masgiidatti hin agarre ji'a ramadaanaa yeroo agaltan dhuftee hin ja'inaan gaachana ta'uu qabna nama saniif beeka obboleessa keenya san if cinatti jabeessuu qabnan wajji furuu qabna akka ramadaana boodaas hariifatu maaliif imaanni namaa akkuma bifni keenya garagaratti garagara beeka qalbii isaanii cabsuu hin qabnu ji'ini ramadaanaa ji'a ibaadaati malee ahibbatii fillah ji'a keessatti rafanii hirribni ibaadaa ja'anii ni miti obboleesso sohee beeshta qol itti fufna jetta akkasiin isinin ja'a akkuma ammaan tana waliin jenne wanta natti rabbi nuuf haa laaffisu ji'a ramadaanaatillee rabbi nutti kannee nutillee ji'a ramadaanaatiif nutti nu kannee achi keessa ibaadaa adda addaa hojjetee warra ibiddarraa bilisa bee warra jannataa rabbi nu haa taasisu aboo rabbiin ni dandahaati rabbiin ji'a ramadaanaatiin nu haa gahu eegasii ammoo barattoota qormaata qabdan gaaboo warra siiniyer ja'amtanii aboo rabbi ni dandahaati yaadaa muraada keessan isiniif haa guutu aboo teenshina fatanaa sanis humaa takka hin sodaatiniin sin ja'a humaa takka hin sodaatin aboo kam jetta rabbii jiraate fatanaa addunyaatii fi fatanaa aakhiraatu rabbi si haa dabarsu namni yoo tana kufe hin eebbifamu ja'anii miti aboo isin cufaatu warra eebbifamu rabbi isin haa taasisu fatanaa ta'e bar qorannaan sandura rabbi irratti irkannaan humaa takkan taatu war ni dabartaa bar obboleesso fatanaa addunyaatii fi ta aakhiraatu rabbi si haa dabarsu bo humaa takka hin taatanii fatanaa keessaniif qophaawa qoradhaa baatii barakaa keessa jirra arran tana lal 15 maatu tuutun nuufafe yaadaa muraadni namaa keessatti qabuutom ji'ni shaabaanaa ji'a dalagaan ilma namaa ta'a mataa ol qurtu tanaafuu yaa rabbi ni dandeessaati qormaata fatanaa maayyii tanaas walaata duniyaatii fi ta aakhiraatu yaa rabbi na dabarsii jettanii yoo godhatan wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru isin dabarsaati rabbiin addunyaa fi aakhiratu rabbi isin haa milkeessu waan takka hin sodaatina tenshina gaa hin seenin waa hin jennu gaa yuunivarsiitiin gaa tenshina numa qabdi
garuu to over taate sana ammoo sirraa hin eeggamtuun siin jaa humaa takkan sodaatin bii confidence kitaaba kee irra deebii waan sitti jabaate barattoota callee jirtuun bar irra naa deebii jechuun nama jirtii bar irra waliif deebi'u garuu fatanaa wal korrachisiisaa waa isinin hin jiru kam jetta bo ayyaa booda injiinara korraje nutti baatee dildirrii baatii lama booda akka jigu jaaruuf nu deemtaa bo maganii magan boo mal taate bo akkasiiti rabbiin isiniif haa laaffisu addunyaa akhiratti rabbi isin haa milkeessu umrii dheertuu barakaa qabdu rabbi isiniif haa kennu maatii teessanii wajji rabbi umrii dheertuu isiniif haa kennu aboo rabbiin taa'umsa isin teessan sana guyyaa qiyaamaa warra ragaa isiniif boo rabbi isin haa taasisu akkuma masgiida keessan kana bareechitanitti rabbiin jiruu teessan cofaatu isiniif haa bareechu umrii dheertuu barakaa qabdu lagaa gaarii waliin rabbi isiniif haa kennu haadhaa fi abbaan keessan yoo jiru hin jiraatan rabbiin haadhaa fi abbaa keessan umrii dheertuu barakaa qabdu lagaa gaarii waliin rabbi haa kennuuf tokkoon isaanii yookaanuu lamaan isaanii yoo isinirraa du'an ammoo rabbiin rahmata haa godhuuf qabrii isaanii caffee jannata haa godhuuf galmee isaanii illiyyiinitti haa galmeessuuf kitaaba isaanii warra mirgaan fudhatu rabbi isaan haa godhu ma'an nabiyyiina wassiddiiqiina washuhadaa wassaalihiina waasuna ulaa'ika rafiiqaa jara gaggaareessa waliin rabbi isaan haa godhu kitaaba isaanii warra mirgaan fudhatu rabbi isaan haa godhu isin warra as jirtan ammoo rabbiin umrii dheertuu barakaa qabdu lagaa gaarii waliin rabbi isiniif haa kennu abooni dandahaate rabbiin faaya isaatiin isin haa faayu aboo rabbiin islaamummaan isin haa faayu warra amantaa islaamaatiin dhaabbate rabbi isin haa godhu warra amantaa islaamaatiin taa'e rabbi isin haa godhu warra amantaa islaamaatiin ciisu rabbi isin haa godhu isin cufaatu rabbiin ambaasaddara amantaa islaamaa rabbi isin haa godhu yaadaa muraada keessan rabbi isin haa gootu dhibdee isin jirtu cufaatu rabbi isin irraa haa saaku niyyaa teessan isaatu beekaa rabbiin niyyaa teessan cufaatu isiniif haa gootu rabbiin fatanaa addunyaatii fi akhiraatu rabbi isin haa dabarsu gaaddisa arshii jala warra taa'u rabbiin haa godhu aboo warra magaalaa isaatiif biyya isaatiif addunyaa guutuudhaaf warra bu'aa buusu rabbi isin haa godhu aboo namni warra fakkii isin irratti ilaallatu rabbi isin haa godhu rabbii warra jannataa isin haa godhu ibidda jahannamii fi cinqii qabriitii fi cinqii abidda jahannamii fi duniyaatii fi ta akhiraatu rabbi najaa irraa nu haa baasu aboo arraaf asumatti dhaabnaa allahumma salli wa sallim wa baarik alaa sayyidina muhammadin wa alaa jamiil mursaliin wa akhiru da'waana alhamdulillahi rabbil aalamiin assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh